Tokorua ngā Māori kei te whai I te tūru auraki o Whangarei. Ko Peter Paraone o Aotearoa Tuatahi, rāua ko Pat Newman o Reipa. Engari he mahi nui kei mua I a rāua ki te tūraki I te māngai o ngā hinara, rā ia Phil Heatley. I nā rā hoki, kua roa nei a ia e pupuri ana I taua tūru. Kei a Roihana Nuri, tēnei a Pūrongo. Kua tai mai te pakanga mo te tūru o Whangarei ki te aroaro o ngā kaipōti. Have you heard of New Zealand First? I have, yeah. E hara a Peter Paraone I te tau hou ki ngā mahi tōranga pū. Nā whai anō kua tū tōna ringa hei māngai mo Aotearoa Tuatahi ki Whangarei. Thank you. Bye-bye. Ko e aruhaere ki te rapu ngā pōti a tangata. He oi he Māori anō kei te whakataetai mo tēnei tūru pōti auraki, kua roa a Pat Newman no ngaitahu e noho ana ki konei. I'm angry because I'm fed up with seeing kids leaving my school at 10 years of age with hope in their eyes and then running into them again in 6 years' time when they're at the biggest clubhouse in Whangarei, which is the courthouse. Mō te kaumārua tau a Phil Heatley, I runga I te puke wāhi e, hei mema pare mata mō tēnei takiwā. I te pōtitanga o te tau 2008, I kai puehu ai ana hoa whakataetai. 12 years he's been here. What have we got for the loyalty that they have been given? He rahi ake I te ono te kautau tēnei rohe pōti o Whangarei e noho kahurangi ana. Engari ko te pātai ia, he aha te rautaki o te hoiho whiro ki te tūraki I a Phil Heatley. I'm not going to beat Phil Heatley. The people who have suddenly realised that they've got nothing out of Phil and National are going to beat Phil Heatley. Ko te tūmanako o ngā uri Māori nei kei runga rāua I te huarahi tika hei oranga mo Whangarei. Roihana Nuri, Te Karere.